Molitva pomoću brojanice jedan je od najstarijih načina molitve koji naročito neguju pravoslavni monasi. Po jednom starom predanju bio je jedan monah koji je želeo da načini vunenu brojanicu da bi odbrojavao svoje molitve, ali đavo mu je stalno razvezivao čvoriće koje bi ispleo. Jednom mu se javio anđeo i naučio ga da plete čvorić koji se sastoji od 7 upletenih krstova. To je jedan od najkomplikovanijih čvorova na svetu. Ovakvu brojanicu đavo nije mogao da rasplete. Pored molitava koje se nalaze u molitveniku i redovno se čitaju u određeno doba dana, Crkva Hristova blagosilja svojim vernicima da sve svoje molitve mogu nadopuniti ili zameniti kratkim molitvama koje se više puta učestalo i sabrano ponavljaju. One nam omogućavaju i pomažu da se lakše saberemo umom na same reči molitve kako nam ne bi lutao. Kako dakle da započnemo molitvu? Sabravši misli, uzmemo levom rukom kuglicu brojanice ili krstić, držeći je lagano između palca i kažiprsta. Osenimo se znakom časnog krsta desnom rukom i tiho počnemo molitvu odbrojavajući svaku pojedinu molitvu jednim čvorićem. Najobičajna molitva kojom se molimo na brojanice je Isusova molitva koja glasi: Gospodi Isuse Hriste, Sine Božiji i reči Božija, Bogorodice radi pomiluj me grešnoga. Ili u kraćem obliku: Gospodi Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnoga. Isusova molitva je najvažnija molitva svakog pravoslavnog hrišćanina. Ona po crkvenim pravilima može da zameni sve druge. Pošto je osvećena samim imenom Hrista Boga, ona u naše srce nizvodi božansku blagodat i unosi neiskazani duševni mir kada se učestalo ponavlja. Mnogi pravoslavni hrišćani toliko su se na nju navikli da neprestano drže na usnama i u svom srcu ime Isusa Hrista, pa čak i u vreme sna, jer kada se naviknemo na nju čestim izgovaranjem, ona postaje mehanizam koji se odvija kao na primjer proces disanja. Najveća sila ove molitve leži u samome imenu Isusa Hrista, koji izgoni iz našeg srca svaku sumnju i nemir i unosi božanski mir. Pored Isusove molitve, hrišćani se redovno mole Presvetoj Bogorodici i svetiteljima, i to na sljedeći način. Presveta Bogorodice, spasi me grešnoga. Pomoću brojanice možemo da se molimo za sve bližnje.